FIFA Euro sangni somni pali khel mek ania group stage match su khel zo thokhat anita ni zana khan match pali omin zandar kwale achan vea in khel mu nom tak pani omin chu in khela chuan Netherlands le Austria te in khelin France le Poland te an in khela rin lo tak main group D in khela hian Austria Ralf Rangnicka enkol chuan 3-2 in football thiam rang tia kan friatlar Netherlands su an hnea malen chuan an gola an ma ni lama ati lu palawangin Netherlands in minute ruk na laka goal an choya 1-0 in Austria in ma an hruai ren rona first half chungin goal khat ba ke kan mulo second half a Cody Gakpo chuan Netherlands sipur hi sutin 1-1 ania Austria lamin Smith mangin minute somnga pakuana mahruaina goal khungin Memphis Depay chuan minute somsari pangana Netherlands sipur sutin 2-2 ania minute somriatna Sabitzer chuan Austria chakna goal khungin Austria lam hian 3-2 in neena an changta ane bol chang tamjok Netherlands tamin apoi mober goal an khung tamjok lo miawa wangin he in khela hian neena an chang zo talova Austria lama hian star player tia han soivu tur omlo ma se captain Arnautovic Sabitzer le pros te hi kan player friat lar te an ni mai thei chuti lain Netherlands lama hian Van Dijk Ake Verman Gakpo Depay Malen te hi kan friat chiang sa te an ni nge yang football khel thiam ram ti kan soi ruala kan ril rualo lang thin France su nizana khan Poland nen anin khela first half a goal kan mulova Euro goal la khung lo Kylian Mbappe chuan second half minute somnga parukna penalty atangin goal mahruai khungin Robert Lewandowski chuan minute somsari pakuana penalty atangin Poland sipur asud ve thungani Poland lama hian captain Robert Lewandowski baka hian Zelensky te Kiwer te hi kan friat laran ninge yang France lama ero an goalkeeper atanga antlar ma thlengin kan friat lo an om love defender Laya William Saliba le Upamecano te dingin Hernandez le Jules Koundé ten asiran lu aluma midfielder ha thailo N'Golo Kante le Rabiot baka Germany te omin tlarma player tlanchak pathum Dembele Mbappe le Barcola te an thunga hein khela hian France lam hian point khat chawan hlo chua tak awangin in khel mu nom tak en maila football khel thiam ram tamna pula hian Austria chuan point ruk mu in table pakhat na an ni a point nga mutu France in pani na din mun an lua point li mutu Netherlands su pathum na omin pathum na ni zinga atitra pali zinga an lang thayani chuan Netherlands in round of 16 an lu dona pali zinga atitra zinga an lang thailo ro aniero chuan Van Dijk le a ho te hi tun Euro bika kan muchun zom don talawadi Zandar som pani le chan ve group C lamte match chin felvele ni in player nei try England chuan Slovenia golum lovin anin ne tok puya Denmark le Serbia te po golum lo bokin anin ne tok bok first 11 kan clear mai chuan England lama hian kan mel riat an tam zoka Jordan Pickford chuan in goal vengin John Stones le Gehe ten defender Lion lu luma Kieran Trippier le Walker te defender Sira omin Gallagher le Rice te defensive midfielder om nuwa an maa Jude Bellingham Phil Foden Saka le Harry Kane ten oma chuti line Slovenia lama hian club lian tena an rim ve fo Sesko bak chu kan fiat a lovang a kan ti thei line captain Jan Oblak Atletico Madrid goalkeeper a ve thungani golum lova anin ne tok mek line Denmark le Serbia te golum lovan loin ne tok ve boka wangin he pu la tang hian point nga mutu England chu mahruai tu an ni a knockout stage lutin Denmark chu point thu mu in pani na ni chungin knockout stage an luta Slovenia hian pathumna nizinga atitra palizinga an lang thayani chuan Euro sang ni som ni pali round of 16 an lut thei don ani zanina Zandar kwale chan ve group E10 anin chingfel vele dona Slovakia le Romania te in khelin Ukraine le Belgium ten in khel dona
zandar som pahnih le chan vea Georgia le Portugal te in khelin Czech Republic le Turkey te anin khel chun zom ve le don boka zanina in khel tur atangin tlingchiang to anom lain tlingchiang la omlo na pool an om boka Group EB ka hian Romania, Belgium, Slovakia le Ukraine te hian point thum vekan mu a khel ni vekan khel to boka wangin zanina hne na chang hi knockout stage lutur an ni donani Group F lama ero Portugal in point ruk an mu to a an lut chiang to a Turkey le zanina in khel tur Czech Republic a chak zok ki knockout stage lut thei an ni ve boka chuti lain Turkey le Czech Republic te hi an lo win draw ni chuan Georgia and Portugal an hne ani bok chuan pathumna ati tha palizinga Georgia hi an lang te ani chuan round of 16 lu thei na chance an nei ve don bok ani infiamna huanga thil tam tak kan thlur bing kher lowanga euro sang ni som ni pali bi ka hi hantar lang thuakila goal ni khung to hi player panga an oma chung player panga te chu Germany forward Fulkrug te Netherlands tlar mamoi tu Cody Gakpo te Georgia tlar mamoi tu George Mikau Datje te Germany midfielder Jamal Musiala te Slovakia forward Ivan Scrans te hian goal ni thau an khung to a goal khat khung player hi engamozat mayan oma chung zinga chuang kan friat lar deuh Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Nicola Barella Baka, Arda Güler te po an oma an ni hawa tang hian tunge top scorer niang ti chu tundin huna chuan hriat thiam lahar takani ti bang chuan Germany in goal an la khung tam bera goal riat khung to in Austrian goal rukan khunga Switzerland Spain le Portugal ten goal nga theu an khung to boka pass dik tamber hi Germany ni in zazela somkwa pathum an pass dika England le Spain ten zazela somkwa pass dikin France le Croatia ten zazela somriat pakwa an pass dik thunga goal atem nga ber chu Germany ni in voisom nga pasari pet goal tumin anin siam rem to a France in dotin voisom li pakwa atem an nei to line Spain le Croatia ten an dot le a Spain in voisom li pariat goal atem an nei line Croatia le Denmark ten voisom li patni sot an nei thungani Italy lam hi kilometer zathum som nga pasari point pasari tlanin ti manga tlan tam beran ni a Spain chu kilometer zathum som nga pani point paruk tlanin ti manga tlan tam ber dot tu ni in Austria chu kilometer zathum som li pali tlanin ti manga tlan tam ber pathumna anni Poland goalkeeper in voisom paruk save to in save nga berani a Georgia goalkeeper in voisom panga save to in Netherlands Italy le Scotland goalkeeper ten voisom pani theu shots an lo save to boka goal chu alo na match nei vek om chun chu Spain an ni a France le England ten goal chu ami alo na match tum ni nein Netherlands le Slovakia ten goal chu alo na match tum khat nein an ni ba ka hian Slovenia Hungary Germany Denmark Serbia Belgium Romania le Portugal ten goal chu ami alo na match hi an nei bokani tikhan voina ta na thu tharbik chu han tu tok le ta ila